Ia, salo falava lau fionga sabea I whape fo ia le ia Isaac. Malo tau ata nei asa malo ngā lulue. Ia. Tai lava molo wawa noa. Alo, whaafitai fo i le atua o toi maua ta whailo inga. Wha mo mo lo manuia lo ta mā. O lo o Samoa malana tapo inga fo i. E ma whai ona mata le toi ina le tapo kalami Samoa. O te lei lope, maua e whaalongolongo me le tio o te lei lope. Se o toi whai pe me whai ona tua e longo le. TV so ina pe a o le taimi po kalami. Ia wa isi sila fo ia malo whaafitai le tua o tātou e whilo. I fo ima whai a tātala. E winga I le tāu o tele o le union tangata whai ngā luenga o lo e ngā lue ai. E pui ale ai a tau ai la tōlo ngā lue. I lea fo I sekta o le soifua maloloina. Ana mea o te ata I e te vise. O a vealo u a tau loto ina o numero fo le o vaselau. Le healthline. Ma ua pisi e fua mara o kere fongi. Fe mai tesa vea wha mole mole. Ua ta vidi mai tangata ia. Wha vidi le kio. Fai I le au fai ngā ruanga e tau mai. Ia, ai tā ua tele. Ua te ia o papa I elo ma fo fauma mana tua ai. Se teimi vave, ma upipi e alo ma fofau. Ia, o tō tele lai vidi mai wha mole, sa vea wha mole mole, se lungu mela fōre re ngai whala ua mole, over se lau se, sausi se whene mea rea. Ia ma, ia, ia, whai o se tūlanga e tūngama, emergency, vidi le 111. Ioi. Pea wha pe mana o mea fisa sone ma le, I te watua I mai le wha enga le pea. Au ia whai la ia, whaku. La le mea ngā wo o iei oi. Ua afa pe korkuaka pe ole a e uma moi. Ia wha mai rola I lea. Wha mai rola I lea o le ki ngā porka ma mai. O le kaimu o le kaune I los kangaka. O whaku ki rola. Kangola I vile e vili ia le kaskas mai. Ia vili foi o le los e mea. Vali. O mātou tala. Ia mātou tala ia. Mana I tō ina foi mono mātou mai. O le tā ua I o le tā tala nong. Wa wha mana tō tuai. Wa avele numero atus. Ai wha pipi I lunga le pusa aisa. O whaku. Malo. Nā mai le nāwa yaso. Ia wha bea fo I whonutanga. Sa uti tila tu li poti sa e lafo ina mai. A le anga o le anga le mātou computer o le mwhaina print outside. O le a tonu le aunga. Ma le ano whale o li poti lea. So li poti le ta o le transforming care reports. Tu sa o li poti le o sa fatala no ai tele tanga spenga venga le nga lulu sector so mai e au fia le health sector. La so e va ene tanga sama so la so ainga so no fale mai tanga sama so for retirement villages o se va nga e fe nga ma tanga sa ela so mental health ma disabilities. Paenga o mai tu maori tino ma fau. Tu sa o le sector le me so ia afia tele le taimi nei pe un tatala no taimi ma vai. O na o le wa fight tia ia tanga sfainga luenga mai tu la. Wa tili ona afia nei tanga sa ma tu sa la o le mere sa fai e nei tanga sa ia po o Community Alliance le Unilever ai tanga sa ma utile tasi. It's a maila so stories my experiences ona faila ai o tu fasa si ai e oi itanga sa matsua o isi fale sanga sa matsua le fo i maila so wale sa o sa potanga sa spanga luenga ona maila tu fasa si mane telo fa mo maunga e pena si sila si ai e matsua ai avatsua ile malo e mai se min sa o sanga sa o se formalo loina le reality por me sonu na vale tu por sector le wa afia sanga spanga luenga ma sanga sa lo o receiving a le service lea o ila le eva soi ma fo I matal sanga ia mai union solo ia ma community alliance mai e ngalu fa sa simole le sanga sama sua e titilo ia ile sule le value of care po le so ainga o nanga le fai ia foi
ia matua I whaamau ai, ia luar pe iluma le lei o le onanga mone tangata mātua, ma awane ia foi, wa e o itu la le, whaititi o le lawa ile, le saimi e au ne tangata mātua, matangata ia mana o me psasoani. O le standard of care, o le service le matangata ia e ona ia company ia ngā lulue whaatasi matangata whainga luenga mai la tōlo mawale le au nanga. Ia sefe umamasaunga le mutangata I le saimile ngā lue ia lava tangata whainga luenga fua le numero tangata ia e wa ai le asolo e po le shift le o lona tōlu. O le funding of care, e tā ua ia wā taimi nei, e wha moe umai ia company nei po o employers seilonga wo I le ia mati le release le funding ala government. O I nā le whatatari lato e mai le tupele e whaatino ele o nanga. Ai, o isi taimi whiu whatatari e mai le tai lama, o ila le e no foi loa ia lato ia ona company ma tipi lalo I tu la e mesele numero tangata o ila le tau ona ngā lulue whaatas e uni o le malo o lato ia whaia ia whai unga e vaso li matitulu li potile le me tau na whai lo le amai o lato whai unga e lo o malama lato ma le o ilo le lato le mea moni a le tupu tanu le sector o le si a wala ia lava ia training po a unga ia lava ai le to mai ma le ma a wala fo ia lualo I luma ia le to mai ma le o na ngane tangata ia whainanga luenga le pe yo le o le sisiro na e le uni alualu I luma ona o lea matua whaale tono ale sector le taimi nei. E te vise whamata e te teletono mai te liahina e o le mea lela o whai atua I nei I se vaenga e mwhai ai ona talanoa o tō o te tai o le uni nei. E whaanga ai se whainga paanga with the private sector. Ina ia po se joint venture fo le e invest mai fo ia le private sector I lautonga ruenga ma waina isi se le ni whao popo ina ia mwhai ona haia ai ma whainga ruenga nisi of sosoni I le vaenga lea. Mana ia fasili ia atonu e tele ia private sector sia e ngā lue popa anga le uni le iai. E pe o le great power o le tangata o company e wa aia po wharaputonga ma oti e wa aia ia tangata matua. O le tele ia o pa anga ia le uni. E ngā lue whaatasi ai o tere o mautinola le tūle tau se leni. O amatanu e foi o le e uti le fast food valu a feia ia tangata whainga luenga le uni. E ia o te loina ia taimi e vaso se fastupe psasoani le tele o isi tu ia whaalile ia i reito tangata whainga luenga. Pai maana ia o le fasili because o le e tele awala le evati o e tele foi awala le ngā lulu e le uni ma isi community alliance e so ani ai o tele o mountain o tele la le it's probably something to explore yeah, that's a good question. Wow, o le mele la ino talano atu o lo popolenga how equipped and what is the standard expertise I owners? Tangata I ona I company nei. Lea la tūte malmalama on the business side of things. Ai la tūte le malmalama le human resource o le tū o ngā ruenga. Yeah. O le tele o le tele o le whafta o le nai e taimine e peio no ta ofo saimon vai. Mato te tilo te leo nangala wei nei. O le tele lavo company o restructure peto e sui uma lato whaavai po lato policy. They are becoming more and more like landlords. E peio ono whanga ia na onei tangata mātua te tutungi me no whai.
ale quality kia le wa masana na tisapia so le fo e la veve o mai mana tanga sfainga luenga pe ole tuna le na e tsoi ma sanga tsule ma lo mai la so ia pe ole la so e funding ia le adiko the health department foi tilo mo otsi ma foi ma va ai company lo follow le ma faile tule tsona tilo ye wa tilo company pero faz first time ma vai we see wa masana na ration ya food me ai me tau same oi se vai o susu o tima me fa pena o tele o companhia a masana pero faz sistema vai saiva sa lá ele mio le aso lo ina isi tanga tamatsua ele tele o companhia lo ai ale me foi faintai o le tele o companhia mai fafo o le ho mai faata wasupe avela so companhia sa feololo mai nei o le mela le momoela so le profits por le tupi Pero le simena leva soli potilia. E so fa manatsu atsu ma so fa ilo atsu le malo. O le seleir fa le tonu le etupu. E me pi ilo ilo la so po la ilo ai turn the blind eye. E tu sa ele fa pena al malo lo nei po e fosse malo po se si fa nga malo man lumanai. O le mea le tasi be awole sa lo ale malo suia policy sui o mena le tupuna no mai si malo se fel tupele e ave secta e mai si le fa nga fa isi mea. So le tulana le tau o na e tsoi msa sanga tsoi manga lulu e fa sa si communities ma sanga so mai o ya inga mai la so ye e a fia pole e ma wele tule na sanga spenga no ma lo tsa a inga pero le tuna ma na ye yo lo facility wow le si be tau na highlight be tau na ave le afo le mata i tu mai o se mission statement foi o tangata nei ona ia company nei ia foi le taimi mo la to matua ia pa fai o la tau si isi no fanga penei ia malesi mea o le fa tulanga no le mela ia o tupe uma ia sau le paketi le sau lalo le minsta o le soifua maloloina sa o tu e te tau na fa tuto tasi i le disability sector fa tuto tasi foi i le mental health sector ina ia tava vai ina ese paketi e fa anga ia i mo vaenga nei mo tangata matua i lo tantunga na tilo ile health system lo ye nei le mensa ye sa Masa sei luana ele tupetselena na faanganga ele malo taloi nei e ave I wa leva le campaign le ai ono atsulola il malo fo wa mai ma tupena tonu fata sile funding le tasi ona mai la yo nei e ave le te fatuora o isi kampanina o la sowie e mai ele tupemene malo ona tufatu fa mai le te fatuora isi isi mau areas here. Ia o le tele o taimele se tai lava fa asoma a le mea e a laiona mato finau malosi. O ne fai mai le se tupe alui I me pisinin sawa. Ai atupu mai si mea pe mai tunga wa aya ni usilare pe tau miliona. E va vea na ave ese 4 miliona e supporta isi vaenga ia. Ale fiwe e tau wana watu le tupe au mai I mone tangasa whainga venga mana tangasa I le sector lea. Ia, o lona winga. E le o whaonga ina te tau ia. Mama te tau na isi tu la fono mea na. I lo utali tununga pe a whai e toi whaisto uni. E le tau na toi involved sectors nei o le health sector ma tūlanga whapena disability. Ini tupe toi ave o I mea o social events and creativity or recreation. Mo mea o tau wanga. O mea nae patino o mea councils ia whapena fo I o pulenga whai tu malo. Ma company te tele.
Pero se faceta inga la titina. Wale fiu tawana wasole tupe family si tupe. Ale a tupu mai mea Atela tangata maoloa. E whaingo fia na ame fia miliona o. Ale nei wa leva na fight campaign ne le la alule fia tau sanga o whai. O le nei ai tawana watu. Na whaile mediation 2 weeks ago. Waloa ave e uni o ile employment relation. Ia e mai foi le falato e tosa toa se i o tau sanga fo. Se i o na o le staime o le si budget. Ia o le mea na e whaingata ia Wai le fa pena o uni o le malo o soi fo malo o le soi fo malo no ina io o na file na mata strikes the nurses. O no la fo ia mai la so le fenga venga fa le mai. Ele ngasa I tangata tau si mai. A ona I tangata I le mukuka, ona I tangata I kilingi, la so malava la le lalo fa amalo le tas. A to sele ona I o tatu tangata. Talo fai, alo na wingala. Ia mana tua fo yo I la tau nei e ngā lulu uni ia. Emergency assistance ia leo. Ia I foi ma tamai tai fo mai. O tamai tai tausi mai pasi. La fo le mea na o fa ingoa o tamai tai tausi soifua. Soifua, ia. Tausi soifua na o suile ingoa. E mana ia tu le fa ngai no le ingoa. O le tausi soifua. Ma e la ngā rurue I le whaingo me aiama. E whasalanga sanctions, special sanctions against these people. Pe atu la maini la tu solo te po for industrial actions. Or not, they have put the public life on the line, in danger. Ia se vavai I le awalo lo fai ia la tu me I tangata ia. Ia na toi liu mai la ia le whaanga miltu la whono na ia tato. Ioi, ale tele o ne sa maso. Ailo e mai si sa whainga luenga I le si rest home I South Auckland. Ia, e to o lua tangata le po e fast fulu mo tupu ia tangata matua. Ona whai maila ia awane I le si tule ia ne tangata independent living. Nobody's allowed to go there at night. Ia, o le ilola na sa whainga ruenga, a vini mai, a lau whai mai e whai o le security card lau o mana o e whai le, e whai a isi emergency services. Pe a whape mana o mia na tangata. Whape a sila e tangata I ona la so maatua. Te tele tu petatongi. A le whape ona whai na la so maatua e le isi se ale wa aile po. O itu ainga na matua le saunga le muwai. E le ngata tangata e wa aia o la so ele ilo e la so polar me la whai. Ona ele aina tangata e nga lue malata o saswani. E fiu foi lai tau avele faseale I le company o le itula na e sawe tele le mato wasu ona mai umale ona fasanga I le man company masanga sa ya afia ia ona fai tele ale ai o le ali potilo ia inga ma avelunga le media wa pauna me e fa fefe ai ma pois me ia meu te fatuai ona now the inappropriateness o le whainga le mea. Le la waku skula ki, e se le kiukir skula ki ngā la koe whai. A le la waku training ar wha nurse, e le inga training ar whai, e le mai ko inga maloma kua re spiko. Ia ai le iloa, because le telo la tua matua. Ia nei lo ta ainga le, wha mai wa o le CPR, a tup se mea o nai whaonga security. I couldn't believe it when I heard it today. Oh God. Ia ona o male mato felo e mele tangase va aia nei tangase o mele prison la to o mele court ia nei to telefone nei ta mama so au sa mo na ia nei ia o fies por ta sango ia o lai lalo la vala to tongi le ai ma se sefe po se sango le mo mal puingo la to o e tele le violence telefone abuse la so tangase wai they are very specialized needs people. Ole violence o isi vaenga ia. Ole tuna sama so fono nei o top mai le fono le
Ese le whainga tā, ai ese foi komite le nai tangata. Si ngāne le anga, tutongi le anga, ia mea lo whainga ruenga ai si le tulata wa lofa. I nei tangata ia lato te au na ia, le si tunai, ese le lo tālo whaina i tatu tangata. Yeah, tālo whaina. Yeah, it's late. I can feel what you're saying and the hearts that you have for our people that are working in this sector. Yeah, to feel so to voy in a way to write a policy or lo umarusi angal na to see mal fatulanga ina ni to la fono mena we public policy so ni to la to mtanga wenga me fa pena mo le anga iluminai ia pe ole sailingo oni pa anga to tino foi fai pa anga io fai pa anga pe ano foi po se fa di tinga sa avatua fo le tusi le tato malo ina o tula I mai ia le fafita o le le stato valele ia ma o tu mau pe le minsta ma o na CCA fo le tato palemia ia ala o tu la vai foi la to le fai onga a o la o tusi o le na policy na ia ma fai ona so sonia tu le malo e fai pa anga ma le public mo tato la tangata o foi natu e ma fai ona la tu au mai mani ala to fu tupe so sani if I se whainga paanga a partnership or a joint venture with the public that will fund our own plane ia e pe o le ngangalna ai tati alofa te le atu ngalwenga tatu te so ta ipea ono ta taimi vatu nei avanoa whaftai e tuai ia mole tapenanga ia male taimi e whaavanoa mai, lenga e mana I tele. Amna Paulo se vaenga e whaalongolongo mai, nei o tātou ta maam te rā mātua. Ao le numeral na o telefoni, mole fsosoani, ao male po, o valuselau, ono tasi, yono, so se whaafita, uru I lava, upumuri mai at olu tua whine, e te vise? Ia whapsai lava, whapsai mole avanoa, whapsai foi mole, to o nanga ta lo mawai pena ya sa sangata ia nei mau whamaniangam nei avanoa e mawai la turipsa swani ia ai Tatuana if Sasone as Vitangasa Fangal Wenga, it's no to Inga for Bear communities if Amalos Awe my a jointly uni a Mawelaso supports and Mesole Samio Nolingana, Meslavana Yosato Sangasa Matsuolo Fangal Wenga Pianate Sami if after Sedela Matsapo Inga Mato Salo Faipeleaso Maleaso for Mania Folesua Ile Sapo Inga and Messifole or Nanga Vea matso ofenga venga ifa sai lava ia famanuia lava le tu ia tu fine mo tu te fo lo fenga yai ile lo foi le ofenga venga lo tu ai fai mo tu musui ia ia pele avano tatu te sota yai watu fo le tau au ia e so ni atu ila auto ngalwenga ai manuia tele malolongo le fiafi tu ni matai fo na vaso tate felo ai ia e fa unia le tua fa so ia fa sai lava e fa sai foina fa sai fo ia le na